Ti je hvataš za ruku, ona radi ikio, isto. Unazad, napred i u stranu. Ajmo lagano. Džime. Tako, napred, u stranu, dole, oba kolena. Još jednom, lagano. Džime, kreni. Gore, napred, dole, na kolena, pritisak na lakat. Dobre. Tako, dole, oba kolena, Uroše. Oba kolena, dobro, stani tu. Ruka ide po 45 stepeni, jedno koleno ovde. Tako, drugo ovde i vršiš pritisak na lakat. Dobre, idemo gore. Ovo je prva forma tehnika, ikio, poluga na lakat, izvođenjem iz ravnoteže.